Camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere baro bella camere teo tana kira kura tiriyo kira kurini tana kira kura neba ni teo calla camere baro bella camere teo bella Ritual penil matini wajol won weng matua Kenya ke tar palo TV ka ene yub matini team wa yub mabeja pe wana drama nane pe ken yub matini now polkaro waja bot jo dujni kache nano link ma megwa nani no kar me share ngeo bot jo ma pol mai tamne giromo nane pian phone ma wa mio ka ene phone ma pigi tego ritual it's a bit ariyo mo kar nge chua kelo dakta chil ma ber ka lok mo be phone ma dok elok me diabetes ke blood pressure teni ku ngewa kelo loko mental health ke suicide ma eno ber chabet mo karo now it's a bit eni kono wo bineno lok ma dog loko hepatitis apo ken hepatitis tiningo kon bana che binian ka input pe yang ngeno nying hepatitis ge leb me pajo an man gara fur yela but ibino kar me ngene ma dakta matin wa kelo dr Caesar Achai, ma en bibino ka phone wa phone ma bede da ke apo ke hepatitis mane madong tie ka yel dan twal ni en med kon bi konya wa la gambe ni weng en bibero ki kar me gamane now pe balu kar wa chiro woni we achiel ken mano dano piano studio wa ne ken waram chako yukere nene pe ko we kenyo make sure you like and share and subscribe into our YouTube channel. Take away binano in kawajugo and Kulu ye, katira ye, karatak katira ye, lungoy, kalam katira ye, kandeyo, kuri palo pecho, kuri pa tuma kwa hokan, kuri pa tuma twin kinuan, kuri palo wara. Chop chop, erupa, mama, amari mama, mama, nego karalonyo ya, amari mama, mama, nego karalonyo dit, inera beruni, atami mama, matami, nego miriti jina kai, inera beruni, atami mama, matami, ajak miriti jina kai, medeno kedwa, where about indo, mama pari, no bigi, pero meneno kedwa, where about in mega jana pari, mama, mami doing big way on one little only, what don't want and young twin, kachi big bear no apa, andoma, mama kono no apa, andoma, one wow no apa, andoma, jaba kono no what don't walk my me chulo kwan, loka chulo kwan katung kiri, kala koin buri bebe tuere, kalau katiu bana jaga dano ba, mama tiu weng pi wani yile tu tuel ma, bewe wale go jam gaji, wapui anywa madaro yang nwaro gimegu, ma weje la dong dano kipun, ujono nera nywai wilo bokan, kapedi utwini pelare, ngira madaro yang ngira gimegu, mega tuko yang udeno jano yogo ya, uru nem yere wilo bokan, umire tingire chalo baby yo well nying me la nyero ti kaltua ti nyero magi nyero kene megi wa well nying me a chiro ti kaltua ti chama migo chiro ti kaltua well nying me a nywa ti kaltua ti a nywa magi nywa kene megi wa mego para chete a chan ukanyo chan logo manyeba mego para chete a chan uchiro logo ruot ngeba ba de lit listo ringa alo kideyo dog kideyo nyap mega melia ukwiri wonyo ke kwiri udoma kwiri akeyo kwali mutwini kipku mbalo kideyo dog kideyo nino pamo cheo pira metio wonyo ke kwiri udoma kwiri mama amira pui oh mama iguduyo Miami timo dol pocha mama mira pui atogo jamduyo Miami timo dol pocha mama we mama jamduyo Miami timo mega chan waro miro me diri kwa Mako
chet ka chil ki family ne tika dwa fuaj pot mien ne magi luoni mego para chede achan nyapa mego Amelia Okwiri mekara okol ibo twine kum district wone de late orienta listo dala mekara pobel mela mo tamsil ila mo district mego genywale nenda para chiel metwe me apa wiat mwara galiba chiel kimia bo ngwen ge piera ngwen wiat ngwen uno gange da wa ni rit kuno nyome ki modela diet ubira metiu mekara la wia pochi iwi go village la mo tam kansi mama wale winyo mabe iri doctor megi wa me mara kulu ye katira ye karatak lungon Dito wate mo chao ke foi mega kong pinian matini bet ket bet yo matini pete pe mega twal mega chao wang mer o to e bolo poit ki chil gare wa ben we dan pe win ngeu dan pe tam pe mega chao mo ken ka don ko chera nim but wa jol dan duju pe ko be kenyo panelist ma goria ma be ba kel yo kan studio ka enne in pe ko be kenyo nen sharing put your comment kenyo ka nen che tikilok mo ken kin man nano choj mating maping tiga wor ka ene wan ka ene pawa tika mini yat nyo pawa tika mere ngomo wadi kan initiate ma che wil yat man chak tu chekere but nane olto no kar ma cher po daktar ma megi chi mi la pen ma che gwa ko ne bi winyo ki po daktar nyo ngoma daktar wa ka ene wa daktar ma megi aye oti ko min pe kwan ngomo wadi ka ene cher da chak ti chekere ho la bon penyo tampa daktar ma megi chamo ka ene perwate so Werakel parolizo ka ene anano mera siza public tio ka ene makomuna mero bina team tio jolo eno matek Professor Kennedy amone Paulak bafue matek mekwani karo megi anano umero bena de ben umero tio ka ene jugulu waje ngoyal bafue matek alo mer Joyce Achera tio mabeka ene ke Alfred Banya tie maber ne dwaro mege tiko yema mabiro yet no ki war madit wa jolo wono podcast that ma welo ma war madit penian matin doctor wa jolo matek wa fo yen me kwanyo kar ma megi me poi de 12 bene winjo maber tiga winya maber eyo Well, matek kwenye karo megi tin tin wa binano ken ma wa bera kubeki in log ma fon matine dok elokom hepatitis so hepatitis ye duong ma put po wachiero kenyo wa bino kar mio talbot Caesar wa mio talbot in Caesar pia network pa Dr. Alfred tiga yema na bene jol diro megwa ke jol wax bena wax wanen ken ma doni yub matin la bon barakaro men wasiza bene jol wa dakta matin che wanen ken ma doni yub Ana po to twala po un duju panelist mo ti kumbiri ada un bodu kuno tini professor ne u mira matera ana po ngijo do kar ko mo ka down south tina jolo mego dugo en tina jolo ngo kuno india pa ngi kira jol ke po dugo chen mego unya ni delo no jak mego lanya ye ta paluo ominwa nying ton Dr. Caesar Chai wa po to twal me join one team jema itira ichira logone kumbe ni pire tek botwa twal I Acholi kumbe jema ne tek botwa endo momot oniang bene jema ne tu po jalo karni me bino in bi kube gi Dr. Alfred Banya po to twal join ara poi bene beide tal wa fo matek me jolo dakta megwa na mama yandong yo meron la chen mana unung wa kero we me jolo yenu na ngene o ci ben pe balo o ben on gere lwa ko jolo yen ki we me paro mego tine wata ma jolo yen ki we me paro mego fo rota twen me do gwa yen wa ka tine do ken wa pinel matin ko ne ben ka chawono rom o winyo ki bot in wa no
I dano kwe chama no owe no gen ma ti kwe na mego ti kwe dam ti ka pen but neno be ka che okay now pe in matin Dr. Alfred I mean oh no that's what I come apart where kel geno meyo ka en kan la pen tie ma pol now Dr. Gimatie me achiel matin e bi konyo wa gi fweny matin ena ye lokom tuo hepatitis ne kon mana bitemo wache walwak chagwak hepatitis ma pero ke tuo ang'o mako down ni ning la pentie mala tuo man mako down ni ning la nyura ng'o matie ka chigwak ng'at ma winyo mo symptom we on ne o chera ya no ken me fweny I mean me no yat en yako ke ngoma ira matimo mo wa cha to en so in metu can you kai tigla pen ne no kar mi la pen me ken data kono gene so wacha kila pen na machil data to man me hepatitis ma down ningo mo ko a jolo yin kong bien e mo luak chi wan ken ma wara mo cha gene fo mata Yeah, po jol ma liu jol ma season ying tono me. An nia season chai. Would pa John Riem ma a lokalum. Tamo man ga dot nge kid ma naturally ni. eh Pain my independent appear attack mother. I take on okay look on me a white me I'm dong. I tear teach you dong. Dong I you mara Pierre young men a NHSK a local authority. I Mamukaro. I will teach you dong. I tear or dong. Near tear teach dong. Pair tear gonna K warga makalon revalidation. To dong pe that to get ka practice. Dong lok mana below ne. Very matter me tam me ngage endo kai itike winya rem tim bay chinen doctor ni. Chiri pin me. Monolog ma mira awacho wiati. Apoy luo ma tara pa luo ya lock com hepatitis. To Acwiny kai laboratory. Due a big mokarone obedo due ma World Health Organization karni due ma ki look menga to Acwiny ki hepatitis awareness month. To look ni ki look pere ki tet ke down pe ni bir gupi me kidong down unong guere me gang to ni and one material way do a bichel long ento aneno wara gamagi choi do ma beach and malubu and kid megana hepatitis awareness month awareness be to Acwiny malubu particularly to ma haikum to me hepatitis ka unu ber ka winyo news atamo winyo benani report mani lutino marom miario i UK kan ku to rargel to maklone hepatitis to Acwiny rargel number ni tika mede in end par chel mi duma beach waraga magicho i magazine book maglone BMJ ukatini tuoni in the
Petika time kan je kan tika time Hawaii, America, Canada, ke Europe bene. Lo chocho bedo luma mo magloni mux Churchill ken ke Angela Rasmussen. Chiro mo wajini hepatitis ni enene peking e ngoma tika akelo ne. Ento lo tiano ma tu ni tika ratoge ti lo tiano ma pullu kare lo tiano mo chake mo due chel naga o way lo tiano ma dong gute go from ma par bichel. Like you kid gi mag show card mag show report no long a par chel no do ta a per de ko chel guno ke team operation we ke ket a chwin mano ke kwanyo ke kom dano mo ken ne pen making in dong no do ta po dong chi card magen jon lo choy ni lo tin ne tuo ge chak ni ningi tuo ge ne no nem ke wang mano do la ka o da dong yero no ki ka ngok choron dong no dong te dong tara chadu liero kidang awana be no tie loko to yo dog down o pe ne kuno pe ke nge ngong ma ti ke lu to ni pen ke pimo ni gin ni nyo bong nyo ma no beru and ma jui wa nge ni ma ke lu ne hepatitis a ba cha da ke e chino ne bueno wen pekino and of guno ni do tin no gitiki tuo my viruses mageloni adenovirus ke moguno gitiki SARS-CoV-2 my virus man makelo covid ni moguno gitiki Epstein-Barr virus enterovirus cytomegalovirus respiratory syncytial virus human herpes virus yeah tima be dong ni virus ni pegiti ilebachuli endo karma gin no gine ke kwanyo achwingi makino no topi si pekino gino moye well dong John de giti atamni pekeromo watchini o virus ni no ni any o kel tuoni well put the tika yen to loke kad bet giti atamni wo nyo pen o be de lok man mit tuo man me covid ni do well dong gine kom dong bege dong ka ngaromono ya tuo covid kadong koni virus man da bil nge no dong bege si red dong si ke tam gomen ento ya dani ga wajnya koma dani peking ayo ngoma tika kelo tuo ni so ma chele no virus mukane twero red lutino ke tuo chwin Marione ma wangeyo ni no rero dano ke tua chwin ane and virus the kiloni A B C D ke ni and ge chero gidonya ane chwin ye come mukone virus A and donyo e come down chalo ke gene e choron yo Kawachichet is not a very good language. Pe winning ka atia lo kumche. Anen pe baro pian no pier tek ben go nge Yeah. ngo ma ke no mero ke wat ko ngo ma kelo di mane ya. Yeah. Total kape ki konye choron ki konye kama ma goknyo luao bero kacha mo sheto luao kono piero I wish at dok pie bene wicham si twer kelu
tuo kenyo pian kangar mo ne tiki virus ni komene and kelbet pia tiki tuo ento nodong virus ni ka kati ichoronne te karopi dua beach donc bedo kamadano pole ye well père ne on bedo pole ki donc kapi pere leon pere enuni nyayo hepatitis A ma caro ka kenyo donc hepatitis A o twero bedo kamo gang pia kede kan bene kede wa United States ke Canada gu no report ni virus A put tiga bino to twale oren mano gene getika peto capeto strawberries made madam che fuono si che tu che siamo nego si good to know gene hepatitis A o chot no si long eruni miro le on twal miro kaini I fuono ni yat luoko now ba wange bena NA virus hepatitis virus B ma NA tie tacto 12 pn and copper king o giromo ma hepatitis C si don kai e good decade nyo kituji ke libera mano remo ti ma pe lo ma be si ke loko rak ke be tattooing ke to chali kom kit tik bagilonia acupuncture ni to air cat ne si don ma per ta ke mirani jemi magiti yukele be don maleng mag ke to kai kid megan we tour be pay twero kobe bene ka gene jori ogai gitike ma si wa kong nung gi nyut ma ge kin ke Canada twero kobe bene kumeno hepatitis B nyo to change my hepatitis B and I don't period of tech pen reasonable to machala hepatitis A polycaro and hepatitis B could obino she don't better madong carca umukuru pedong granny come better kanya daw chalo to man mai ka no ngayo makilone HIV better don't kai virus better kanya nyai kom silong kela pol kela yela ma pol gilo wa don kelo pego to tale we don a chwin ngengo donc kai medo hepatitis che matto con si noni a chwin tu ki ngengo marac mada doc medel kenyo per doc tu man makeloni cancer kai lemon keloni hepatocellular carcinoma si donc bi and per attack doc maloy en una pen tu ne medde tu ne be coppe ma che com men laten mano tio laten ye ma cer com laten capege
ki ngolo ke kenya ma ki mi yat od min latin ki dong latin matidi ki mi ki gwero wek patua mede ma mo kana ne ana hepatitis C ma bene kelo to Acwiny uber chalo hepatitis B ma kobe ki remo atom duong ne tie bod joma no gituche kilibera yeah and hepatitis C ni en bene rat ro chalo hepatitis B pien rio do perwenje come o madong chao ngo well Acwiny no ngengo do tuo marach silong and in bene mero yat komberong yat tie magramo bione pi hepatitis B pi hepatitis C kidong ma mukana ne hepatitis D ma pero mo bedo kane o bedo chalo ke yang lok ma chelo ai ni o lift latin ke latin ye kap kai hepatitis B tie and D do bedo chalo latin i B so ka ngarmo tiki ke B sidong bene no gena D tika lo bukare put pia tie yat mo ba ke tiu ke kom D well pole daktari pe bene ke pimo ento pia tekni mer ke pim pian ka nge ni tie simero gino pia tek any miro po mede madong Acwiny dong ngengo Acwiny dong duane da orwen mana ne chala chim ngarmo da tega go chim boronyo gi motie mate mana ma duane da tie ma orwen da but kongwan kenen kong kache kwa ram opening the mic ke bore ke data where emere ke la pen manot emere ke ter no matie duane uchiara chi rwenyo mat nok petem lok da duane pete kate ne chala microphone na uchiara da utem winyi gena pat ketung bore ke nyo text obieno nyo call obieno nyo gimotie mane ma temo kwa duane manak da ke line onyo ka chenen ko iramo dak chen idio link chan ke dojo where dugi kelo inda ti ramwa studio ram iram exiting chi ramo dio link ma dojo ne ki ne achela mero siza ke ramo konyo wa ke kube ki dakta wa wache ngo matete me pian ageni fango ka tiga winya yeah so dakta du tiga tiga wa ngo madok elokom hepatitis na hepatitis kere winya no waje kere tu ene to toale maka Acwiny wa wona ken medwa dakta ye ka ene ana dugo dakta ofo dugo iwinyo no dong tiga winya mabe dong tiga winya ono duole na temo rueny mana meri kamane tiye la pen gere tie tiga bino in parle sketch nen la pen tie nen e pen jo chot pen kache dakta tiga mer no chiero manong no wakala pen mano gamo so dakta wadwa ta le she mere ni what happened again oh network tiga yelo dakta mega makonyo petin do martin watimne ning
Dak duene ruenyo eno. Ono chara mabe eno randa orinyaba. Wala gena mono way la yela chamu kene ko ga mono wara ke jara but no jara on watim wakara do. Da take tem da tim na kera tim ya cherne da dealing change dojo amawrak mo. Wa yela kere kumena. Ingaw ka tiyo ke chim gena la yela chim chamu kene. Teacher duong wero gamu kene pegene. Ke exiting da duke dojo wero nen ko ramo. Yubo ka Kenya. Now, imati wako Kenya chamu kene kun ineno la pen bibiano madak machirbo data ma Dr. Caesar Joseph as Achai. Now, Dr. Wafoidu. E winyo dong. Yeah, tiga winye. Anene Okay. dong, pe la be pe yelu do chunga Kenya kong dong Okay. wa bira dong ko chunga mot Kenya. Yeah, Yeah. it's no anu atemo kong joining iPad. She found recognizing the number. Balko, meron. Yeah. Well, I know they I did on number magine magi try like text ni. Okay. They tell you we know why. Watiga winye. Okay. Oh, no, better look again. Hepatitis D. Man, better telling on Latin ye. Chalu leak. Happy hepatitis B, NA, pole, no team, D, yeah. Sure, kage pimo, similar to PN mene. The camera check pole doctor, pepimo PD, pen, yat benefit pe. Ma gikene NA hepatitis E, ober chalo gene, bino chalo, tuwa mako dano, kamano dano ti, pole. Ma chalo Lanyut carmano dano ti cam, hepatitis E por kingdom. Ci pure ma pol. Perone pole ni no hepatitis to donyo pie mara. Ci pure ma pol mada. Come bere hepatitis E pe me kom dano ma wego dog dong nga. O cerca kama carca umukuro ni. Pole and money how mari bene carro. Yeah. Donc tuo ni ni weng alo chalo doctor ni kangar mo bino bori mire ne ineno ipenyo te tuo kita no chaki kede ma pat ai kede item test ma pat tie uluma moni mageloni jerma kobo ocho report BMJ e duma bor 2010 and umi machalo Lanyut ni kangar mo bino bori kel bit peti a kokutu kang ini I pim bremo ne yen kai pim remo ai pimu remo ka be pien remo twer nyutu kamo ka kan iko magong you know to ti ye mano wong yo ngar mo pia ti tu man ti ka kar pikene a tu achi mano to put pia nyote and no de remo dong it were no yo tu ti gino wa waji kuma no ne pien kai ne no ke kuma no we kinong te tu o chon ma put pia o kar ka uro o koro so it pimbremo ai kinong penyo te tu
yat minong at money ti kede kima pier tek kang harmony ni marcon pen te lokan ne pien con ke Acwiny pegirate ke dong en pen chalongo kang harmony kita ko kede nyo bong nyo o urate ke virus man bikilone hepatitis ne ni pen te lokan ne ya ke dong kera wajini remo kar nyutni pin remo dagi inuo tie enzymes man mekeloni alanine aminotransferase ke enzyme achel mekeloni aspartate aminotransferase kidong another one moken mekeloni glutamyl transferase man gen weng enzyme no gitie ye twin kado cha onen no e remo ma total more no neurone auto tie kidong kipim pinga Lanyut magwang nyoni tua chwinyen ni tia age kum hepatitis B nyo C ma wachini gen dok ken tua ma gene virus ma green twal kum dano pege to meda wegodong tua da right Yeah. remo bene twer pimo pinga monoloni auto antibodies pian tuo mo kene bino manora kum dok tige donye come kekane kidong tuo bani makeloni Wilson's disease imere ki pimge again kaino ni enzymes ti malu tutwal near kai yen to loken mani makeloni gamma glutamyl transferase ni ke kaino benani mi pain to lok me matokan Now, Doctor, yeah kane wadak chen mana ngeo be kage. Kid my time waje kere hepatitis A ya chegna nene wache pole kobo ke chilo kera yeah kata translating mabe. Now, kin hepatitis gene cholera. Ngeo cholera be an chalo kin ne chak no pian cholera tole kobo ke chilo ene ka and lungo then go yeah cher kobo cher cham nga. Apo yeah ngode kin gare yo en. cholera beru bacteria and many copying ichilu cham ke kadano tikituone hepatitis dog obengo virus ke lokene peromu beru peromu nya kene virus mi donji ko ingo e kumdano kadong nya Oh, okay. yeah pol bacteria chalo cholera nyo typhoid gini ka dong tio nyo ka kerni dong tio iko buyeme wor kenya iko buyeme temiro don ka kom ka la nya ento virus kong mi tio don ikom dano ka dong nya pien cherro en kwanyen engine pangaru mon ne dong kada cha yu be kene o rom kingo virus makeloni HIV ka donyo la ko dong in komidong chala factor ne menya dong kede and virus kitime kamano roma kingo ke hepatitis
Eno ogamo la pen mai ni pen. Ugamo. La penya chiel tika bieno men en ke bot Yeah. Bernard. Bernard tige la peny bore Bernard. Afoiwa. Be. Right. Penye. Tika winyo. Awinyo. Yeah. Yes, ana po tutual daktar. To botwa lock. Mabejo tutual lock mayor kom. Daktar ingeo chamo kene kai kero chunyi mabe chalo la kiengang la wara mo manotiga wine ko bere. Luor donya tutual chunye. Dong tamini guake dong marong guake ni ning. Chi atamni chalo won daktari polkar no utie ki der mameku mano timo ki kwet ma olo no ngeni kude makama enini dul wet cham makama ini eme sidong en mogo me kwanale ini daktar wan watie ki yari madwa ta mano chama charo tek chen jui bene mere magwa kache ber ka chamane ter onyo o kar duju krom konyewa en kit melwen i kom eni la penya gi kofure Amon la pen ba. Iwin ya wayo. Ibi win la gamba. Tika winyo. Oh, okay. atika wenye mabe La pen ba. Yeah. Yotkom tie cham ma wa cham. Cham ma nyo pot deck. Nyo rio, nyo red. Nyo kit ni kiat ma pat. Pien gen meal moch. Chalo vitamin, nyo chalo minerals. Nyo kijim ma dok min wa kaya ben. Ento Peter mini nyo cham mon ni nyo beriat ma cham tu. Ka waji dok no dok la go ba. Pien no kapetimo. Gino ma nyuru. A winyo jomo igulu university kitika yele madame no yadi ka kin ma chure mai mati kom tu. Gen dok no gitu gam no mabe. Ento ma tuer gam ne chalo dakta mati UK kan walubu check magichoy I tengo book makilwoni nice guidance ma chime wa ngo kid yo ngo me chango to hepatitis pegel cham be ento kai ni me yat me chango to chigen no go chimo yat bene wan lo ben no ni ben kapeda lo ben no ni gen dok ko ri ki bin rock kong ka chimo to dok ni ndai wa chingo ni En pete. yeah yeah Now, for yeah. La mero bina ke kwan la peny ni mo bino ki bot panelists ni. I mean ki bot viewers ni bot daktar. Okay, for that, pen man tie ma ask about Facebook user ma wajane. Doctor, thanks so much for your time. Doctor, unyo iromo miyo tam mi kom tuo duan pa lutieno me charo me yelo lutieno chabet ke chabet. do tum dong Yes, atumo. okay For okay bangi tua ngo ma en wajine ke en wajen tua chile ni tua twin ke tua ngo ni Nene en po bero specific tu en mer go ni tu duan chi no pe ngeo tu ngo tu che gwar no
giromo tema iramo I mean ngo mai tamne ramo kelo tuo duan ke pien we chabir no te ante tuo ke tuo ene iken peng iken gang kucha che tam ngo ma kelo ke ga ke re community na mateno pien kenan ne wa ke hepatitis yelo lo tiano cha lo tiano ke pa na ke ba juma dong ke ba dire ti community na kenan yeah Yeah, pe from watching ma tika ke name ma pe nge ma gok ni kino o ge ma ge timo kino do kono watching viruses chima pol madam kelo tu ne na wa ni get away kan gunoni tie viruses ma kombi tika kelo en tu a twin viruses ma no pole pe no mi ro be viruses ma raju twal ci don get amni gok nyo bien kero me kom dong u daw yengengo en twale kar me gene dano to covid ni wego virus mo ken dong kele ke pego atamle twal be ko mena ento martine ya wajini a penge ka piano report mano wajini ko mo tiene no pe ter no mer ko ngi pim ga ya ka kwer yeah no mer ngat ero chet bo dak ta ka ya ke pim mo ka dong ke che ke rom no ngo ma ti yeah ning to no me ti ke pen bore bana ka kare ana mir me gine bi clarifying because kito bener wajani icha kenen jemne ro kelo luoro en virus eni nyo romo kobe gi yamo nyo miro obet contact ko dano gi dano nyo gi gimo hepatitis nyo to a twin copy ka gwang nyo good ngar mo ni nyo ka chalo gama o chamo ke ya taba chiel nyo mor chingu nyo mier gudo betie nyo ka gwang nyo kitiu kelibira mano wa kitiu kare kum ngat kenne ana kada copy kare kada wa ni kan tattooing ke acupuncture pange ka tijen polgang kibe doctor iwa chigine o min ma mo ti ka nge ko mo lik mo be lo wano okay gine ini wa chi tuo mo ndok ti kano latini ye kano latini ye yeah mo awaji ni hepatitis D hepatitis D no gana chero no ben no kom B endo ka ini treating B peramo chao en latin giren eno ne doc tek bien pia ki no yap ma gana me treating D well pol doctor ben pe yele ni kon ki gana ki pim kon yeah kede be don guidance man mana kwani ne and gen gwa ni mer ki pim me ne kan armon tiki D bena yellow paper yeah mego ma dit te la pen bana mame me pen Megani dakta ofoi Dr. Twalba ofoi nen ofoi bil ka konywa Fine. an tia no ka miet no mi lo kom tu duan ma Facebook yu ja o chwalo ni pien tu duan tie kom dan tu ma papat me duan tie ario ma anangeo achiel tie ma lora ka ki ngolo mo kene ki ngolo tu twale no yang ki ngolo ki kim gang no tiro dir ma gi ngeo ngolo duan eno ni ma ber ka ki ngolo marachi dogo gi no kene korti ne ko dano pien no ngolo lot chalo duan mon ma lot ma bir ie chalo ki luoni lo ton kuon ni en dok lot karu gomo
tuo enu ni bene duong to twal pa jo no ki tuo duon ma rio tie ma an bena bere chalo kwekness me en tuo duon en ma onya pong onya ko kilungo ni ngo ki lemon pa nge onyo rio ma impero mo cham pong onya wa chi wek pong tut ma ki chwe ki goba chi ana bero ki tuo enom ni ma o we on ya chi dong ta la tikie ka ngat mo ni duano onyo la tin mo ni duano onyo ngat mo ki we twal boros pien anda tie atila tuo mu kwa ma ka ki ye atuo ber kar duju ti lokote malaga me cham eni ka gobo kere pien tuo tie ki gimo ti dong no aspirin ki mi ki orya rewi ru ki pi ka onyo e wang bu mai chwerne ti ngat eni dog mo be bat pe chang matwal dog dugu ti dakta tuo eni wo kono makelo Amerika niang yen tuo ne duong to twal pajo tuo duana kide ne tierne ba ana winyu mai ni wajin pen an mena tuo ma po ni mapura tidi ma ki chwero ento ma carne kinene na wajin o pe kromo wa o ngomo kilo kape pe angi giromo bakino pim pian wan doctor minyono wa genge kom pimo makarne viruses pol matwer kilo duan bakamano nyo twer be bacteria and pole viruses kida ni wa ni kai mi aspirin chidok dok chen manana mote lokni o ya dog querem so pe ngono doge ange merni o tuona kuma tie ento me wachini kono ngo matige kelo nene ane tek pen people Sister Joyce bana check la pen. Sister Joyce, ben pen. Kan. Mati binya? Mtivini. Ana fuwa ritual timen fuwa me na kar. Dakta fuwa ritual me biro me teta wa lok mo bejo ma lo ko mo me hepatitis ni tuo na tu. Ge penya tiene kire ma ikere ni hepatitis B ko bo ge kum mien la tiem tu la tiem. Penya no tiene ka ge detecting o early. Giromo living ko pa mien la tiem ge la tiem. yeah enoni nyuro bene gira ngoma wa ne cher ko pimbe pere tek pen kai cher pim no ni tuo tie sidong gina mier ke tim ma pia mien latin no latin mier ke me ya to ke mien latin we nek virus o ka dong latin dong ke nyalo mier ki gwe latin no we dong latin pe da onong dok tuo ke chak yo ke ko bien ne so any guidance man making a nice guidance terror big lutino tie yap madong ki tem approving ne ka no mier ke mio ke me latin mono pul latin tie ye so yap the no twer ne virus ba kar ke ne bene go nyo twer bene chango ka latin ke nyalo latin mier ke guero enoni gamo la penye ne Gama be afwa. Kakara, yeah. Professor, nanti na tega loktie. La mego football tiako wa kan tiako. Don't utumo doga do. Endo tumo. Yeah, atama ana foi undichu ana foi dano dichu mago bini forum tin
wafoyo bene Dr. Dr. Caesar Chai mebino wafoyo ngene bene ladit wafoyo ngej duchuma ini imiyo botwa tin ana tie ki la penya achiel ki bene comment achiel ena ni ana tigi dano mo ma choke koma ma en latin achiel kuono rueny ma en tie la mera latin achiel kuono rueny chochoki mano en tie ki hepatocellular carcinoma ci dong en kuono tum ci inge ma latin ni enoni oker enoni kuono tum magi pimo kila cho eno to kila cho ci dong watamo ni pire tek keta eno bedo ki gene enoni ki tuo enoni mier kong bene gi pim umegi ne kilo megi ne mukene ni ci ikar magi timo kumeno gino lumegi ne areo lumegi ne adek kiken gin lutena wobe adek ke bene weng gitie gi ngo gitie gi hepatitis B gene dong chero mini waluor tutwal iket ma tuo enoni biro kwede dong luteno ni dong ginywalo gi tuo enoni unyo uno tuo gi you know kamukene ci dong karuno ni gi no tuo gi kamukene uno dong gin duju gi romo no ne ai pen mabe kidong ma gire dong ere ni en tuo hepatitis enini gimiyo yen mogi kom kare ni tutwale gimiyo yen ARVs sigi wachi chao ken gi wachi muony pi dwe abichiel kadok gi pim che inge chum machalo daktar tuo enoni chang ke dong gi jina dong kare ke kare ai oi pen ni ni tuan openyo sim back question achel machalo kene pen ni bene tuni kobo ma ki bot dano ngara chel matigi tuo bon ngar mo kanema wagnyo tie chwa ngere twero bedo tutwale hepatitis B twero bedo ka kitiu ki libira nyo kom ngara chel adok kitu ngarmone kino libira pe gitedo si kelu tuo so kope dok bena tero ni WHO kero duma beach ni hepatitis awareness month pen gen gemer ni down on ne pere dore ki pimme gen go waji matek ni miero ge pimme sino kai pimme kai no ni tuo tie miero ge chak ti ye chon pen gin no pere tek hepatitis ki gengo pe tuo do kat kumukuru pen hepatitis B tie mano puri chaka mano put wang tie yelo gwangyo chado tie kala nena wajane nyo ento kemir ni ke gang ma podok you know mada chwin nong top atobani mir eno ni ke twero gang one anyway kemi yat I watchini kemi yat ke awubini ke la tuo money pi du abichel polkar kemio chidok ki pimu gimba ke pimu ene ke twero pimu ka gongyo virus don't ta godong mono
test mageloni viral load kaya tiga tiji chinoni virus tiga to viral load to pin ngarma da como yaro da ko ento kapetiga tiji chinoni viral load tiyo malo tuo tiga mede ka tuo tiga mede no tiga timaranyi kuma Acwiny o kama Acwiny ngengo o kama dogo Hepatitis da customer ginomiro ki gang ene o kama dong Acwiny dong petwerti ma kai lo ola kan mir dong ketim operation where ki kara Acwiny mukane manoki no Acwiny ma kweri manoki wanji kum ngaro kenne pe tuoni peke nyala ki dana nyala ki twero tien kamin la tien tie kede ka nyala la tien twero kobo ento ka ti kilu tien mai ora chiel twero be no kobo tien kwang nyo ka kum go berolet ngaro ya wekdo ya tu kilibera chien libera chele ki tu ki dana de sino tuo kobo ka kenyo nyo ka ke tu it sino la tu iri uti ki jema chele sino tuo kobo ento pe be tuo mai ma kwang nyo ke nyale ki dano eno ne only team me ka min la ten tika ki tuo ka nyalo la ten mano tuo tie ganong pen manen enjoy so penyo gamani ka ki nge ni min la ten tiki tuo ya tie ma mir ke me ke min la ten well net you know net virus kel viral load down tika ka nyalo la ten mano tuo pe koma donc aten dak ki twer gwero ne gwer donc kerbe tuo ngole no donc kero ne tie Bemade. La min waro bene take la pen bene. Rabbe. Be for it all. Then not then Jimmy Makela Anne Yamu. Pen mati kwere doctor ena yene tuo ene ken matiara kwere ken makobo tie mano kadan bere kachiel nyoke tiyo ke jeme kachiel. Kit ma megwa me Acholi wan ma marne kadano mai kumi nyokad mai kumi ko ka tuo imire bet jok kwere wang no imine kony mano mietene. Kaki gang wa charo mano kama pimo tuo ene titek nyo chengaro mo bino ria tike no ni tike tuo ene. Kiryo ango ma dano me charo kuno romo konyo kiko gi meneno ni tuo ene ponya ukope ba dano mapol. Dano me gang kinyo ki dano mo kana mai te pian kar mo kana dano bino kanela tuo bene. Apo la penye tuo ni ne ka dong tie kom ngara chiel dong tek twero dong karo kobe bene ben ikom dano mo kenne anyway I was ni lok me pi me piera tek mada WHO kombedo katiki lok man me universal care ma piera tek ni kede walu te dero mir gunong yo me chikapi me wek ta tuo nonge kitugin mi no yat wek tuo uchango wek pedo doctor you know so katuo dong tie pedo ki nena ka wang dong wang la tuo do more ma dai no dong ta dong do more wa mir kinen kiteri or yat pien ka tuo me hepatitis B ube me da rach da kilto Roma ke hepatitis C
hepatitis A twero cat hepatitis E twero lal and to B kisi pelalu yot ke mira wa di bene do bir mi nani ichero yad wek kipin me kimi ni yat ya Peter, wanda Peter, for yeah again. What you Dr. Alfred yeah Banya? Ana dugu, ana Alfred Banya dugu ti. Apoyo Aberi Safari put and I think I joining up from another equipment. So Barako. Mego, let it press. Ana chinti mara. Duana pete akare ba, duana pete akare. Ibara kanya yapo tituolo gara, but pete akare for it. Kaya nan kong kitung bore che duga ya. Yana che yeah duga. ma gina pia go nyo pen mo kana bino pen ma anong chala weti ma watching the ping on tour and siga yelo luteno mateno yeah look meto paluteno ten let to donc wabedo kemo ario mo caro ma luteno pa share school luteno to twala nyira ku gamo igio winyi luteno nyira mo pol ku gamo ge kadong ma pole gubere ga oige lo me oichi lo mar per tak total pen kai techer mi Uganda kedo ya pe yelo oichi jidong onyudo ni oich magi ber katemane twer berino ke ber katemane ikin gang ketiyu ke jeme mano ketiyu ke ikin gang ma kwa ne ubed maleng tek ke be go nyo getedo chidong bedo tek well atamani go nyo kenyo kedo nya pingo hepatitis pero mo kana ma ana winyo pe ma aki penyi ni lutina wube matino kombe digetika mato koma raj mada madong ketwa wana mora wan ke mato koma raj ma kade kai tieke hepatitis ma wong nyo peracho twal to a chewing ma put pi aracho twal kai ini medo ke mato ko shide nen kamadong cherie tugi do marach ma o ineno do tuo koni chao dengo no don't pi again medicare mo tugi do cancer chalo hepatocellular carcinoma so con racheti ka kenyo ni well tuo do mede so teacher tak pen chan benetie etwer wachini gino routine tigiti manene obedo chalo ngo kinbe ko do kai no ni de tiki chan no etimo ngo mono tamatika kenyo Fue matera, anytime a be pian gani tema romo ken pen kuja o ma tievla mal ke kom mogo bedon ki kele carne ke kar wele yot
gene kar kone ka puer ke luo kone saket ya dong chue na mino yor mo kone pe chi dong e bulu ka dong ma ko man no gene gitwe chalo tol gomchi gene yuyo mara di cheng long di wo long ene wen kelo pero piana chwin ene wen kar ke ya chwin da ko ara ngage da ta wa fu mate Lady Grace bene kon bene mi la pena megida puru jema ko ba done puru jema ko man ngo maten done aya wara ke ene man ene ane ano che ka mo ene luo queen ane ano che mo luo queen bien ko bien mi ne wala pen ma mege bo Dr. Christina Diera Apoi me mina the opportunity. The Bobby Gallet will be chair straight to the Lagam and we be Kabi was a low queen because it's a jacket young when Mukarni Paraway Tia La Wu no what to get a celebrating Queen wa one Jamo bed England, Queen England, Queen my chair, no baby Marapia, a beer we a bit Macabre, Marane de COVID 90 something. So Queen wa ber ma beti twal ci dong an bana charka kin joma no tika miele guri ti jom chui ci no ni an be kam da lunga ni an ba an bana Queen ma ene kama lo ki Queen do bin ye ke charka poi Queen no un wen Queen ke charka poi king that should be the attitude and poi twal now an mer lo katikuman en lokum hepatitis mera poi data piti wen mo wani tiki issue ti peni issue ento lok tikereni ma chela ne gya hepatitis nen chalo ma be ka buni ka data lo ke gwa mi en no fuda do ange tika bion ko ne ento da ngala penyo ti point mo ma ke loni hepatitis no ti dormant no ti e kumi ento chamu go be data be no ni ti ento no peti katimo gyo mo keten ento ka ko ka mo ko cha ko nyo yeli mo ne dua bi ti le kan be pingu ko panyo ko ni ti ati tane ni wa mi ka data ramo lo te to ke loa tim ma kuma ki be da ma yo ni ti ka mo be like data ram tim ne ti no ni yang be ti ki hepatitis ruenyo kenen chama ruenyo ni mukene ruenyo yandong kitinen ti tu maraja di da ento tiki we ni kita temekede ti an me lo kario eno ke anda pena rio ke anda da ka ko ti te wa la konde lwa ko Apoi penye ni batek ya. Ti la penye me penye ni ti tu twale pi hepatitis magloni hepatitis B. Hepatitis B pero yute makwajino hepatitis B antigen positive. Ni nyo kino hepatitis B E antigen tie. Nyo kino ni hepatitis E antigen negative. B E antigen negative. Ni kino dong ni antigen pe no bir getuo ento antigen no pere. Eno ni tuero ber PNE kom tuero ber che kero me luengi kom tuo o arma boyo tuo o pe no surface antigen and mano ber che pimne tuero ti me kinjo mo manok na hold down Name kai ino ya manodo unero don virus or chidong antigen no pe ento no gubatie kerutie mai 12 range from tour
Bene, tuero timini, kachalo, tuero miele news ni chala an mobile, kalma tiga teach. Dwa in tikini, tuero number 2, ki kum dan mo kenne. Chidong mier wa mi nga, gwe di ko, gwera. Manyer me kana pin me. Kinoni o atie, kiker, ker mana ti kenne, o bedo pian ki gwera. So, endo a hoci ni kai neno daktari chon, yo tie, ya tie, yo kar gweri, kape no tuo tie, wek ibet kero, ikom virus. Tange kai ni gamu na peny ma ini, ipeny. Gao là dia gao mà bé pian ni la pen ma rio e ma wa ti wa ti no tu do ruenyo ki ni de ter ma be pian ane no ki no ni tu ruenyo ki kuma ento now ku be daniel ka ma wa yang a cham wa cher ka ti mi kwa ko ti ki gwer wa pian ki no ni tu ma ko bo ki ti do en hepatitis ki ku ni ki gwer wa ki do men and tin check up ku nhưng nó chỉ nó tuần này tụi nên nhục kẹt đầu kịp, ada chả phải tuần chào kẹt nhưng mà tuần như này mèo đàn kinh hoàng bây giờ cái trăm mà tuần, so mà như tụi nên chơi gần tiếng ăn thì bây giờ tôi cho nên tụi nào chỉ mà cái quẹt của mà chỉ antibody mà chỉ của mà rather than to yeah so only yeah of course gamma thì of course and to give them young men này lemon na dong ti da let ni jim na ja da pata ko anti hepatitis ki antigen ki negative ki positive no be tong da ki ke gonyo man na ke level ti man le ma wan wan bo wi ma nya Ka ko doctor no. Apo Dr. Caesar. Antigen ay dul kom virus hepatitis not ki dul kom Kat dul come putie kumi manyota ni en tuo ni eno kwidini eno dul come no putie kumi tie antigen positive no dul kom en tuo ni eno dul kom virus putie kumi tie ki antibody positive manyota ni keru ni melwenyi kom tuo ni eno tie malo etera ni no tuo ni ano don ki kumi romo bedo ni no ki gina ki gweri kwera gwera ena poka ni no Dr. Caesar panya ka gina ka gwak eno de gina clarifying Gamo bad anda poyo aniang we atame luar majung be kunyang wa ko kida tiani kan wan manak wa tiki jomo magina wa ki gang am joma no gute ki Silo don ka di mer kon da ko nya ye ki no e na ko very well na Lady Grace duan cha tia wi nang ge bore ma amani koi program ma chalman ma we look ke down ke level chudi then where down when you no mera tika penyo mer penya no tieni atika penyo loka vaccination kita iwa ni awareness me hepatitis B hepatitis in general kiti World Health tika promoting kit program ango magen gitikede me gwero dano gang tutwale gang lutino kiludiro weng any penya kid mo World Health Organization ti could any memi no Lanyut nyo tam gira ngo mamir ke team develop bot Ministry of Health kidong bot lutik pa yoni gina miro team kilian ni gen kunyuro ni miro kipime gen wagen kamaleng nyo
miero che fogne lo com con lo com cham lo com no kid me off wako yot com Acwiny gego mi tamni lo mep family planning bene piera te pian in kaini ipi me no ni tigi tuo miero re itam matut kai miero gamo ich ya kidong ge mir ki nge mabe yo ma kino ke ngo to Acwiny kita baras don ke kom dano kidong getika fon ni miero kemi yat man a luon ni antiretroviral treatment ma kombere dong getie pi hepatitis ma twero neko virus doc kau neko virus well kum doc yero doc Acwiny petop you know ke kadong tuo do raj madong Acwiny top to kita wa jene ni kan wati lo ma gen getemo ngo ke kara Acwiny mano ke kwan ke kom ngaro kenne mono getemo bene kidong World Health Organization getting an only look me man no mira da duma ba pen resistance ke lo man ni ka ke mi yat en to pecha ni diga me de mata ma amni o ni lo me resistance ben tiga donye ye so and well ke kero technique yare miro doctor yo mi dokain ki mi yat meri ineno ni monyo ketano ke batini ni monyo yeah Now, Dr. Angeo get a penny be Romo community and pian gain a tea again a tea at Jamaican paying my polar deda. Now, La Pena chill matega biano ke bot Namatua, which a man in a pole bear DSO. Tiga wine, Tiotel Mogo ikin pajo, ichar mapegi luaro malaga ke pala cham ki pi maliet. Man pe nyai tuo hepatitis uyot ibot jo ma gichamo i hotel magi ikin pajo. So en la penya chiel mati ake bore kai gam en chwa nel mukena mati momeno gena mo penya mukena tie. So madag lo me chamo i hotel ikin pajo kuja pen gil lago mer dong malaga ina laga dong ngar mar puru chamo kede. Chike tiyo mer wala pi chida ke mia won ngaro kena ko cham kede. Eni ramo nya la ke tuo man ke pe kuja bana. yeah mono toero kelur tuo ma chalo hepatitis A nyo hepatitis F ma merino ka armo tie kede chalo malaga ka pegel wa be perno ne endotech for hepatitis B pian mirremo kope ki kom ngarchiel me ki kom ngarchiel me kobe kom ngarum kanon La pen me rio bene wajani to man dorodo ma lobe ki ma kobo tuo hepatitis bene manine oh ne we chan dor wai na ne kid ma jo mara ke dor do gede and um enudi yeah enudi gok twero ke la yela pen
Kadok ini berka nang ngodok lawuri. Monong itu nang watu godong. Yeah. Kila pen mere tiaka. Yeah. Monong romo chalo kena. Kau nyur mau na yo ma tien yo ma gubur kachel. Mono doi. Gan ge awaji ngile mono ne ke exchanging body fluids. Mono doi kero tuo da kakenyo. Yeah, and nane ingeo yor kompa labor ma uno nardo kere ka in chera bernardo da ta chide binar muken manong mane. Actually why le muken ma pat. Inke But cher kachora. Inke cher kachora. Pedak in penyo kong. Penyo kong kanga. Chora ini neno ngaromone. Kai neno como yaro. Ita aman como yo, you know. Enong bal do te ake Yeah, man in and to team. be kadano pinne. No ingeyo no ko ingeyo kire doctor. Eh? No ko ingeyo kire ko. Akono. La pen ma agire ma age bot pol bebe na tia merne leo rugo bongo kono kiwa. En kopo hepatitis mana kendano kere ngara tiki kere kitu ene chini kwanye bone bole komunyo e rugo wana ga tieni. En ramu kelo la kore tuo man men ramu kopo kiye. Eno di bene ka bone kine ke luogo. Sino o nego gere. Quidiro. Endo ka pege luogo sino ayila tika kenyo. Pian chelo wa ke ni dano pe luogo wa twalba kera ke luogo wa ke chel chel. En kono. Tamni eno eterbile ayila ma pol ta pen ka sala wa kai ru joksi gibene. Joksi mano I luogo. Premier kel pian ma pia tai ka gwang nyo ni gen mai I donyi nyo donyi rem ka gwang nyo ta kel tuo Fue mate. Panelists, kachi la penti professor, ana chinti mala. Mi la pen. Duane tema ruanya ma professor, kaitem gena kitum bor kenigan. Kitum kandi tola. Yeah, I've unmuted. Yes, so anatigila penya chel, pela pen tutual, anabera kwano gena choe mugu mawaju ni Uganda tutuale, kaini chere kabiru mekara moja, northeast. Northeast, ikara moja, ubinu kere dokte so kenyo charakedwe bene chuchak yutung botwa kuja. Ngara cheli kindara ngwen no tigi hepatitis B. Mano percentage etima prevalence etima malo to 12. PRRA we have be 25% prevalence. Kaya hindi chero botwa to 12 dongi middle north. Actually now uchero kere gin. Ero ni benetila mal percentage eti apar boro niyo agi PRRA munyeti ikomdara bit no ngara chel ti kwede. Chi ero ni benetila mal. Kaya hindi chero yutungi West Nile obino kere en dog boda money en me Congo ni obino kere jo chokwa yutungi bundi bujo. Kinyo bene tuo ero ni tila mal. Pien kay por gi dano magiti yutung I Buganda, yutung I Southwest. I Southwest percentage etie kina ka percent areo gekere yutung I angwen.
Chento ikara moja kitung malu botwa Kenyu kidong West Nile ubirun kwereni boda me Congo enuni percentage tim la mal total chi guak iningeo ka guak kaber mukere madok guak tie ke vulnerability to twal guak tie makaro ka kamukene. Well, gima ngi trial ratikilo main wajine. And a statistic makilwoni poverty level. My wajine poverty tie 67% in Karamoja, 68% actually. Chan actually tika cheer chan matek mada. Tie benega time kamuken ento matek twalti actually. Dong chan kelu pego. Madong dano kedi tuo tie pege cher kaneno daktar ot kiribu ot mano down pol kiti kijeme jeme kedi wa jeme cham bene ki chamo ya taba chel tilom pero kelu pero Yeah. So, Dr. Chawa, angege chawa tika chero. Wadong kila pencha gwa marama chel rayo. Now, maput gwa po chero in mati wa kenyo Dr. nane unyute bo dano duju ma in man kay lugo wa ngeo kera Dr. matino beranga. Betwale che kafur in joining one the chake ma no pengeo Dr. matin tiene man and Dr. Caesar Acha era tiga konya wa long hepatitis en kono tie rom me kwano chero o yaro malumada maka gen mada lunga ne kon benga yaro Lancaster University Foundation ma tio kono en bena o kwano London South Bank University kenan mor ma chero bene Queen Mary University of London University of West of London Bistro. West England Bristol. And Liverpool South Liverpool School of Tropical Medicine. Tropical Medicine. No master o me kono ke en mero kwano we Makere University Makere okelo down ma pol mada kay dok pa de borro kucha bene noni St Joseph College la yibi mano jumo akela yibi pol mada la yibi now kan kwan mo tung boro kuja kar producing dan mo ma tika serving the world ma ke now mo actually one wa taken penga weng now doctor ko do body en kai en ko bere tuo en ni kono dong ngan mo ni symptom wa waj ken ni symptom ma cha ni ngo wa ngan mo alto bet ki birni anne chalo hepatitis tia yela nyo ga ngar na la wor mo en ma ke chero ya la ko tuo ni ma lo ne hepatitis tia yele ngom la nyura ngo ma iramo mio bor luar ne kay nena ticket gama kirene la aria chere pime o nyo chere lo ke dakta no yor symptom ngo ma tie ma iramo tero ke luar ma lobe lo me to hepatitis egni Kakare penyo mabe therapy hepatitis makinene kumluteno mateno ma viruses mape yui no kelo tuoma pol temo kelo kida therapy hepatitis A, B, C, no D. Gini enun wen tiki karma no put tu biro mo kiguvu. Ki bi rano ento awachini hepatitis B, C, D karen karme me gubuni do mede en odong chako mo
chao đầu gò đấy cũng Acwiny so ma weird thì này dano try biến cái liero dano try biến cái mà nó wine là cái gì đó chai đó cái amore cái ao nó bên nó thiê monument and ma put no pro biến cái rồi nè chị nó đi bên này chao cái này ran and to chao cái này kilo tiền này thiê mô bên nó có trò anh ấy cả cái thua này nè kinh mà World Health Organization thì cái yearly toilet any megang or two maybe they come work don't get it obal Acwiny pian thua mà don't kilo thò là chiên đi đúng mỗi lần pian no đã Acwiny nông betiu chale ít đúng no dang ở pian pi don't no don't thì pian Acwiny nông betiu thì nhau bé cái twelve Pole no don't down long mơ là đúng cái nghe bên cái mà cái gì ấy cái mà đông rạch toa lên đông cái đó thua man cái luôn này Hepatitis là carcinoma cái World Health Organization mấy này cái gang thua mấy ô mà đông no doubt à đông yêu này thiê này phim mấy chọn cái đó bảo vậy này nhiều cái này nó cái phim của bên cái lộc cái phim của surface antigen cái phim DNA hepatitis B DNA level or viral load cái phim antibodies and mà nhiều cái nó không cái đông cái mera cái phim hepatitis C cái phim hepatitis D pian cái gì mera cái điều mà pia có đau nó ta cái phim HIV bên này cái phim antibodies hepatitis A pian hepatitis Paul chỉ pia attack ni mera cái phim cái đông awaj cái phim cái này remo pia no có two enzymes manure to tie cái đông test mamir cái tem manure ni cái đông two rồi đó đông cancer chalo hepatitis là carcinoma so pia attack mà đó ni mer cái phim be at all stage very true la pena chel ma te ka ene wa ke bot pauli za chel ma bor wa ka en man ning tuan ma mege o pe la pena nen che pa no ka ma te la pena ne bodin now la pena no pena ne yat ma ne ma ge luonye ne detox is popular how much does it help to the liver fight liver to fight hepatitis pian ne ning ya da te ma da te tis ker ma pol to twal in ma to wa kenyo pe nene chere wilo yate ri chao tich ker ma pe ilo ke dakta wa megi but any time tika pe ni tung bodien betwal yat kono an atwero gene gamone makuna lubuni group joman meglone nice guidance gumi tam yat ma dirge tikede yat ni dun ti dun meglone antiretroviral you don't give me a time to yat meglone pegi interferon tie entecaphe tie bene tenove dysproxil git you pol kidong tebe vidin so long param commenting specifically on yadma that manyin tuan wajin pian
Nie pedoctil is my aneno any. Yeah. Adenove here. For chronic hepatitis B. So yeah, team of Paul. Dal en men no dag no de twale I kom ngar chel me cher me penyo daktar me yar mane marwate kien malube no ke daktar pimo kere. Now, per technical to wano kar me ywe mano ka wadu go chi wanano in me tiwa kenyo comments o me wabino kar me kwano ne pe beti kala kala wabu kwano comments o duju ka chi wadu go ka ene. Pier technique kache itie ka winyo symptom magi nani ichiero ati yariat wer ke pimo in wer da taw me nen ngo marwate ka en po ti miane chier nong yat mon chak tiskere nyo wote ka wani in komiler nyo ko chier bo da taw me ana ye determining ga en wen na ko wadu chien wa be nano me chier ka kwan comments wa joli in mercy nene dugo ka en so pe ko be kenyo ko wadu ki we chilene wa be mere ke program pe ko be Digital jole me dugo chen ka eni tina ngarma tika mero donyo studio ka eni wani opongo but nga matiwa kwene Alfred ngene ngar chen mapeke no ka Alfred kanchen but karur Alfred ene kene pe but ngarma tika temo donyo tika nyone chigwak or pongo but pe bala ka chewa no chawa kon maneno kelo ngarma tiwa ko ene na la penya chen no tika na mero juez no tiki pen maput payak wachiara kwan comments ke sisa be take pen so la penya rayo tie wa wachia ke bot Joyce Joyce chwal la penya me bot data na network me ke tie da ko ping mana pa nga ke ti winya Joyce Ati winye enter pe gina start login. Okay ke mi la penya me wati winya ke data te winya bana Okay, la pena mega no about Dr. Chai. And I mean, how safe is it to vaccinate young children at the age of 1 to 17, especially in England? Tian down to luar mo ne mono
vaccination mogo in some years ago magi bedo kamia gilo tiang bedo kamia problem chalo autism gini, but it's not proven, but dang tigiluor mere. I just wanted to know how safe is it for young children to be vaccinated for hepatitis. Data la pen en nong dugu bot en praga tiga winyo network omega na tiga yenge beno da ko ping manak but tiga winyo data duane petega kate data na chere ikobo manak ikauna ne berie duane no chere chirwe nyoko now ka data dugu bino kar mega la pen en now in metu wako Kenya ne cho comments on mega kache nen iti comments mo ken nyola pen kache wa ma put pe wa giro show no wa no kar doctor no kar mega la pen ma mega go ben now professor na chinti malo ken ma wa koro Dr. Chedu pen Yeah, just briefly. Again, you unmute me. Yeah. Okay, so just briefly, ani karma chero paje itu Mario Mukaro. Ano ikombedi ni dano tie kacharo yen mapola de dama gichero kwere wa ikin charo. Maino dano mogo ma ka inbini ichigu iri winyu lok yo mod no nen charo ngej mo me otiat ngej mo me dakta pere chen no giti charo gin men no do gilim ma petoto giti charo yen ma pat eni ni man kono men ma duna eni ni man kono luaka duna ni umaleng eni ni man kono timo ngo eni ni man kono luaka yen mo no yara chiel ti chao tuo chok piara rio so Get na tawni kong dakta mir ben ko lo ki nget mano gen ki tikwede yen chao ken gwak no gwak wan ner ni pore chino gwak dakta nge gwak no tu pore cheto kit jo magiti charo yat eneni gitimo polong tutwal magiti chere kin pachi ikon kala uma ma chero ne no man target gikumbedi ni tie ikom jo mango tuo gene eneni tuo COVID-19 eneni ni angi tuo eneni ba manu muno para chwinyo para ngo chi yat eneni era dong yat ma pere te ada da era chiro mer tu luoga chwinyo mer madla da tweet luoga lo ma pol chi na tawri kong dakta no ko mier ko o commenting eri kidje makuman bien kape a chwin ere wan wange ni tika processing jemi mapol egini duju madoni ko mwa a chwinya ye processing chida kawanda kwa medo luore jemi egini chino gwakpo wange ngo ma jemi makuman tiwi ko ma chwinywa chido na watamu ni dakta ko logi ngo matika time ipajoni. not be atel in wa me about Dr. Alfred o kon mo Kenya ken ma Dr. Dugo no serling bene duane te pete awinyo ba doctor kay time gen gitum bor Kenya duane te muted duane pete kare data sorry but duan Dr. Alfred banya pete kate wanan kachwa wanan yoma yubne now Siza now chinti malo kenma again achi wanan kenma yu duan Dr. ukate kay nan gitung baraka Siza sorry mute okay yes yeah an opinion na waje kano Dr. Chai putte maybe Dr. Alfred Romo Gamone megani rwata ikitma professor berka wadeni. There is this constant idea ni luoka chwin kay maro gin mo ni luoka chwin gin mo ni but gem ni dum dungo ata
Enma apangi ka kwano kwenye na wachi. Lokman enma detoxing the body chawa dujuni. That don't tia maragimo can detoxing the body more. Konyo the liver. Does it help the liver or we are just burdening the liver more? Now, Dr. Caesar, nang wadwa talbot nong kuber ne pian no do da la penya reyo but weng tie rama. Duane pete akate ba ka tem nana device me la ne pete akelo duane cham ka no Ready and mute. di ike keyboard ke di mgom. Okay, temlo. Put pete teach di ra no kong mo no. Oh boy. Icon my microphone is off. Duane pete akate ba Dr. Caesar. Dr. Alfred. Mega Ana ti dugu. winye. Oh, make them take away. Okay. Ken ma wa konya Dr. Alfred No, la Dr. pun. Caesar me tiane. La pen me achel pa Dr. Caesar no ningo. La penya agaba Professor Kennedy. Yeah. Actually, la Yeah. penya bang Roma ne luchariat magore ken Lokum gang luchadiat. Yeah. yeah, dog dong lim dong becha dong ke goe gimo magicharo dong yat mo ken me chan tu mu ka ma me nyingen again. Yeah. And kit again, kit Dr. Caesar beda waju kwede. Ni yat mo ken ma ini gina kerikumi. Miro ko pen doctor ni. Ini no ni ka ini gi Kampala me binu gulu nyo jero kit gum. Ineno kita dano charo kwede yari baj. Mano yat weng dong char yat mo ni gina chao jemi weng. Chi eno ni ada in ka dano ma ngeyu piny. Chi gina. Chi trusting gina kumeno. Gina tie ye kumbedi pien dano dong gitie ki peho gitie desperate. Gimiro gimo eken. Well, giporo ene kit gina kit chata kumeno. Pen tie ni kitimo ngo. Chiek tie. Mawaja tie ni. In ngari moni ka in pe tie ki gina. Ki puony me chato yat moni ni. Pe chari. Chiek me Uganda tie machimo kumeno. Chigina tie kita kar cha wan waju kwede lok me chato yat chalo me oyo ich ki ngo gini. Chiek tie. Kato chiek eni tija ye petika time. Tingo ki ye dano iri baj ka gina ka chato yata kumeno kuni ngeni ngata kumeno peki ki puonyo kumeno. Chumiero wana ye wak bed ka waju ki lutela. Ni chiek ma tie ni umiero ki ye enforcing. Nan wayo. Peki bed ka wako dano biru lu wodgi yo me mukara. Me nongo chene kuno gina kumeno bikelu peki kumgi. So politie tit ki lutela. Ke tit ki en jo mogo magine magitimu transport and so on. Ki kin gang tit ki lukin gang. Lutela kin gang. Me wajini yin ma put pa ya no yati bod ngari mo ko e chiri gine. Ko e chiri i pen tere bod doctor ni. Puonya ye piere tek. Tana nano kwede eno. Ento loke weng it's an uphill struggle kita ke waju kwede. Yeto chere magine ma ditu twal me miu puonya kumeno. Pian kay nan mot bena. Kay nan mot. Chalo borwa lo mawaka ni. Uri yeri weng kay chere no qualification pa daktar no ge karti ko at. Ke certificate man yor daktar merti me operating no tie man yor ningo. Daktar ti qualified me tiji kom dano me tim kana ke no certificate na ti ko at me ge karo ber ko at just to assure jomadani kan ni gida ti tiar bor ngat magen but panga ka kit ga ti ken pen kwicha pen ngat maro ma chao clinic ma mege cha ma ken Tie pian in pero ma chao clinic cha mo ken mier bet ki registration number and so on.
Yeah. Tie mere. Endo tie jo mogo magi charo yat la bon registration. Ena watika loko yeni. Yeah. Yeah. Joma be tie ki registration in ka icharo yat mamier pe icharo pianti categories me yat ma romo chato according to your registration. Ka chalo yat me oyo ich in pe romo chato ne ata. Ka ki noe ka chato ne omier ke kwany registration ne ki banning in for life. Yeah. Yeah, so there are regulations, but tie wa paju bot wa kuja. Ento kita ki ker kwede itija ye pege. Ena yo mier wano bet ka waju ki dano ki gina ki lutela wani ki keri gina, ki keri gin. Ki keri ti. Again, and then Dr. Caesar, I think I should give more cow, give man can man up, but again, when no anti-traveler treatment should only be started by an appropriately qualified professional. Dr. Pan kachik duani dong kitemo yubune when no again. When you pay what dark device man and chat it can nene. But Ka med we manok, ka med we manok. Pien anybody look at ki chato yad me antibiotics. And Dr. Caesar and OTA project money ma wano tika temo nongo ye gene. Coin weke bed ka punyo. Lu chat yari kin gang ki ngogi. Me kita ki charo kwede antibiotics. Pien kumberi noni dano chene gipe iwilo antibiotics manonok. E munyo inoni no po gine po tiego tuoni ci noni resistance kita en waju ni no gine o medero wero no kid make dealing kit nya pa tuo kadong resistance tie kadong ini imunyo manok po ti kum tuoni ni kado ko be kum ngari moni no dong tie ki teho me ko be kum ngari moni ki teho mat gine matek mada eno umiero puony makumeno ubedi kin gang. Umiero watiu kilo kin gang magtimo gina kuma. And Dr. Caesar eno tieka leading again a program mo mawano tika temo nano ni wati kwede ke Gulu University ke gina Gulu Referral Hospital. Menano ni puony makumeno woro waikin gina waikin daktari. Yanen daktari ena egi chwalo dana gina. I pharmacy mo kuma donge charo yat I wel maping pegi miyo yat mano mete full dose ngari mo dong peramo gina tieko ne no de inego ngati ya never. I think it pain them that mountain. Pain. Pain when I'm your opinion. Yeri ma do and no care about Dr. Banaka tell Dr. Sula. Yeri ma care about why Uganda. Ni tutwale maaki Indian government mono gi testing on your regulating ke yeri in it don't kill matter because we are ya Panyang Caesar, are you online? Dr. Caesar tie ano kane duane petika winye Tie do desert gina pianeno mi yedi weng mabino miero ubin through Ministry of Guinea Health laboratories kachalo ma bot daktari matiu igine chalo religious gine institutions tie chalo Zambia pakatoli not work gine ki bot gi Kenya endo no miero kong Ministry of Health utima proving. So polkare no umier ki testing ki ngeni ubino from a legitimate source. But any ngayo kitung bot wa kuja jemina kita tiu kwede. Whether that actually functions in practice pe ngene. Ento polkare no pol jemi ma chierro dong bino tung bot wa kuja bino ke distributing to various hospitals, no miero passing through the proper quality control. So there are mechanisms ma miero ti. Eno miyo chalo yedi chalo kar madano tika wayo miero
pegeti ki COVID vaccines mogo actually north pian ki contaminating ki ngo gini. One better wachi Paul Jimmy no kiro to a central area mano quality control letie ki batch number ne betie kak uno no ada ni batch number mo ne make choi kum kar tachi ma ki make gweri kwede iromo reporting kapor wate ki batch number mo ki tere manyuta ni no pagini anugin ma da yeah so log me tracing yadi tie yeah and na net ki waju lokum MMR log begina me vaccination kita timo kwede lutiano ko kita karmani ki waju ni lutiano go developing autism because of vaccination eno ni kinoni ngato timo research eno ucho log goba so mi luoro be pay ye ki eno ni pegina petima affecting guere for hepatitis. Dok loki anu chake be do inge guere me hepatitis be no dong tie ma kiti kam ki dana ma eno ni peti lok mo ma nyuru ni guere me hepatitis ukelo gine ukelo pero mo ma gine ma right apoyo. Right. And it just went off. So I tried to rejoin back. And I don't think I done when it's full. Yeah, genala yela, but babala dwanete Dr. Caesar Achai can then again katem logging out kada it joining the dojo and give access to for the device, I mean for the software to register your microphone. Rubiana kan ramo kwan la pen mana chelen kwan la chele yela kona kwan gana pat. But Dr. wa kon wa ogam la pen pa Paul Ben la pen dan manyen for that. Okay, Paul Belcho kanne yara chuli mone mao yuak ne moringa ki wache pore chang tuo mapol. Teka chang tuo hepatitis mo achiel bene. Dr. Nyago pe Dr. Gine Dr. Caesar pe dong I'm gonna pange pange gara kep yati ano chi para mo gamone ento yara chuli mer tie ma konyo dano ento dong kani iwachi ko eni me konyo tuo gen tuo hepatitis eno ni an pa tie ye ki ngej mo Paul gine la penyi eno gwak no miero wano gina compiling we ke duak bot Gulu University kita gen ketika timo research ilok ma yara chuli ni gena egu beda duak wa la game No, kalau pen bukan putih wabino kar medu megang ka chenen kono da let mana but pewachar food kamo wawonan ka Dr. microphone tie dong Dr. katem kong lok kong win Dr. Caesar oh duana furu jema ko te panga or right now for that now wachir waneno comments mogo mane na mati wa ka ene wa wano pian chao beto chiaro gere wa no pedog no wa gene pa warwen pedo mari do twal. Can you hear me now? Now what take away now? Yes. Okay. I log device now. She can't problem. Oh, you're better. Balago. Okay. Jimmy, remember our question, Jan? Okay, Kwan. I win your question, Mark. From Moringa, ne? La gamma kono team many an pengi gana. Yat mon make one and bring you mama. Get you kede. Pere. Keep paramagama, no.
no tole ken ma Dr. Banyo waje kere nong wo be chware lo ke bot joma tiyo ki local medicine e Gulu University gid no kar me konyo wa me gam la gamen ka che wane wa no la gamen wa bi no kar me kelo ne bot bene ba o to be ki ngech Yeah, kai no chwala about pharmaceutical department in Gulu University. Ngene again getting up people yat ma pol ma mete kwaro. Menen gong yo getting la gami ye ya to an pati kede. very true, very true. Ono dong bene o cha me cher ka ne comments pa joma wa ko pe pol kar o to wanene per te comments ma aki wa ko joma no kar me kwa ne wa bene no wa woro ka chiel Yeah. kid ma Gin not stressing, man not. I try to text the equano. Any antiretroviral treatment should only be initiated by an appropriately qualified professional with expertise in the management of viral hepatitis. Continuation of treatment can be arranged with the GP as appropriate. You know, man, attack nice guidance. Tell any kai in pay upon your kit message pay member that pay cherwa yat chow to and they could not pay in a care. manene gonyo le pengo mari te amana nen dan tem ka te kere now wa chiro waneno comments ma tie o kare ke bodano ka enne now ken ma pol kare na mero bena konwa ka enne chi waneno ken ma mere nim okay Manu Robina football bureau Jimmy. Can I just say one thing? okay go ahead Yes, so anatamani miro benwan football gwa twal ke lok ni institutions mogi Uganda ni gitie kila gam pe jem mapol ma tikatime iyo lokom yubu yen ingecha chalo Gulu University tika temo pimo yen mogo mayam dudirwa tika tikwere mapol chento gin gi pigi kid funding mo maweo gin giromo wajo kamaleng ni yat enini tiyo nyupe tiyo dok bene kwet gi football o eruam money ni me wachi yat enini tiyo nyu yat eni petiyo pien drug development tigi yo mapola dada magi pimo gitemo mamoro luone randomized control trials manu gitimo tiena ria deha ngwen kadongi kate gi ngech ni yat eni niende deni tiyo nyu petiyo Chi wan miro wagwa ke tutwal ki lok ni universities egini gitiki capacity metimu jemi makumero kadwa makerere yat enini magitika temo negi research institutions mukene chalo mbararani put bugo oirwa mo badong romo weko gin gi wachi wandong no ni yat enini mayam dirwanu tiu kwerini dum tiu nyope tiu dobene chalo Gulu University funding mo ma wayam gin guno maramo weko gin gi beru gi kero me yugo timo research ilok me yugo yen egini put bake che miro agwaka yetu twal process me yugo yat me chako timo kwed me yugo yat process it bo word ma bo ti marathon ti sprint chi twalo kare malaja de da me timo je makumero
che ara mero wa che dano kwa mero bene go gwaka tutwal ki wayo claims mogo kono ne ayat enini kono chango yat enin mokto chango kuno kwed mo magitimo madi pakke ma romo weko dano berugi romo waya tieni yat enini tiu nyope tiu ti mero wa gwaka wunu tutwal kilok mo tiyen mo mer magang gene kay ni pilo mo gwa romo jino wang ku mani ni gwa penera ria de petien lok ni do motu enu ni chang che mi wa gwa ke tual ma ki lok mo go ma no fun ngek mo ma katika maleng malubu kwet peke apo Betul. Mane tama be me bor luak ma tiwa ko che pen pera tek ne ka che wini gana mane lok meri nyang ka kerne ma be pen ka tiyo kere mo cham kan pa tiyo kerne ini wini kere so again ne wachero waneno comments mo ma tiero wer dum bane wa ngwejo chabana no chero ba ngeo ber ronga chele gongo man kon wa chako ko tuo mo mano pe ko pie me ma chaka ke ngage shin nak no ke lo pera data ana chinti mala ini lor duana wa waji bulti loka professor de kakare ento ginumi wano ana wachi umiero ki peny jomatika timo ticha kumeno ni igulu university ni wekong wa winy duan gi petere ni no loka gin gi wach ange ni jomati timo research eno no bene gitie ki protocol onyo chek magi lubo ada jema no putie research no karo kene no put peki no ni gwak tiu nyo pe tiu kiana tiki gen mada petie kamo mukene matika ti ikum yara choli chika no tie kamo kene matika ti ikum yara choli kita ki penyo ni no waromo chwalo dano ni gu peny kunu megwa en mararachi aye kong wa chwalo duan wa iye wa pengi wa win duan ge ana gen ni gen bene pegi romo katiki lok megoba manope tie ada madoke kum gine lok ma doke kum kwa pa dano eno miyo jemi ka dong tie paju ki jina you know en kit gine kit me medo knowledge eno ki knowledge pa muni beno chake en ki kita megwa chake en ni teter ni dong en ma ki pima en ni ay dong tiyu kare duju mier bene ki ti ki cultural and local knowledge so ana gani umiero en ni wagine wakero itam ada kai winyu peter ni dong no gina pian gulu university wachi gitika pimo ne ter ni tiyu you know pian pol kar gwak dan tam kita dong kitie pimo ne ni gwak dong tiyu umier ki bet ki lo ada ni put kitika pima pe ki ngeyu ka ti ada nyoko better now kero yang wale kan na wale dong chawan tiga chero wa gena wa ngwejo ngeo ke nen ko tiga chiro bieno nga mer I wore ngwejo wa o wa ko po goi so no mero biena wa ke nen comments matie comments pe duon to alfo matine kono woro wa ti modonyo yedano mabe mada so wa nen matie ni ga ba Okay, comment Machel Akibaro Nekpao Yik. HIV is another name for hepatitis B, nothing more. Danta, any rote? No, sorry. Yeah, am I unmuted now? Yeah, yeah, you can be heard. Okay. Yeah. HIV the virus my part. Virus my kelu goro to jonyo. You know well I nearly pin me piani kill a couple get a terrible rum
ka ngaro no tuo ki libi ramoni ma pegi tede ma bene ka no hepatitis twerbe do no bene HIV ka ngaro no gwonyo ma no tiken joto mare kum la wore moni twerbe ni no hepatitis bene Kenya ki HIV so and Okay. miro ke pim ge kidai pe we will pe mo pe hepatitis mo ken ne pien tuo hepatitis pol dak ad yo ramo genge e kom ngara chel And you Okay. going to be again unet pa wiki no winyo ane you men no ne my hepatitis B tie Roma ke you men no to jonyo and so but and a petu achel but be ke check begin wang na kerwin da ta wa kere pamera nyemo. Thank you. Frankie Selector, wasn't it proud actually man watching K Kampala. Before Frankie. Man Facebook user, wasn't it? Doctor, thanks so much for your time. Doctor, nyoy ramo miyo tam ikom tuo duan palutino mechara. No, wala ya. No gam Thank ane you. nga gan medong orie kai no de duang no wa dior mo kan no. Yeah, man comment ma agi barokot triko. Good evening. Thanks for the show. Before bena. Okay, wanan ka ene na nang gam kwan ka Ene met aki bot umego polbe. Actually mogo kilwenyo kum tuo duan kun kiwachi ino polo imony tian adek nieno ke nieno. No. Mogo miro ni inang lak latong imony tian adek pene. Man ene dong bede ni ngene. ene ne para mo gam lo ke do me ma dit tie kai no Mogo wa eno miro piem gam no ne gana. gam gen no ke lo Monyo na pal le betom wa nan ka na. duan me ga ti kwa na kwara mana ko na en ara liệt ka duoni liệt chi ka chuli ki pajo yang ko ki waini pe lak la tonko inao mola yo matiko mola chingi mola makwani era ini now ni ki de chi ruonyo en tuo duon eroni kitmana na wai tuo duon ti ya dio ya dek bana tuo chiel malor mo ka ki teri bor la ngol duan e ber ti ma ki special me ngol duan kilo chuer ne ber ti ma ki ti ma chuer mo onye ne ni ber ki ti ma ki ti ki yara churi ber ma ki onyo e ka orio ki onye i chi kuer rem bene en ke ngole ni ber ki ti ma ki ngolo ki tue kon ki tue tol lo ko i kamo mier ki ngune ni pe ki ngunu ko ber ti en to tuo duan ka puru cha ka me wunyu ni ki wati nang mola makwa en gran ya winyo en to pelak la tonko pa winyo wa bere ti ko ma gena dak la tong Dr. Alfred Baja mer mama na recommend Duana pe. ke bar te tolo ke na ke tum bar ke ndak doctor duan cher ro no ba doctor ke ma doctor yu duan ne Bernard te ke ma mer mana ko ngoma ke tewa ne Yes. wa me mer ni betu ni Tuan ni amir apet chua kon ni ta winye. Okay. Tika winye. An loka tika man ma chep. Ki lok ma doctor wajin. Arang ni an te payo kan. Mano yot bot an me coupe o ki university. Chi
kai nen buok no ki yung bot ki kuno waram neno ka to ken yugwa chele in wa kelo ngara chel ma a ki yung kuno wek no kala penyo agwa ki dong directly chi any more assignment pian man pen rumera no chi ram penyo chi angene kena chen chabi mano wan wa do chalo meeting all so no look no ni ana tikere no jomu ken be gero nge dire ana po etwal any assignment makong do wera chia Better. Thank you. Yeah. For Okay. yeah, For Dr. Alfred, don't you carry? Yeah, gene ko ti ye latino twal pinga ya. Again ko ni Professor Gwakromo Gamone because lok men nango lakla tong nyo mola ke nango polo ma dieso penyo ni. Eno ni gina no tiyu ki tampa dano psychology. Tien ka dong kin kaka ki ngeyo ni gina kumeno chao dano ma ki waji wi ni chao. Kadi dong eno ni aye pe obi chai kai timo ole winyu mabe. Kadi dong lit duan ma dok kene romo dok. Ento no ki tambi bene no de ngeyo ni tigina tika dok. So eno ni gina tiyu. Ento tiye yadi mogo a winyu na nen ki ber ka wachu pigina chwero duan ni ngongi. An mamana no chwero duan dano. Ki miyo gina yat mon ki luoni omwom bie. Ma noki goggling. It was a hub. Ma olo konyo enuni gina. Atira ne duan mano onya. Kake chwero. Ini gina. Ini nyamo enuni. Chino okonyo gina. Okonyo duoni. Enuni mede. Wakayo medo ki en lok men nango polo. Ki nango le la tong ki nango gina. Ki nango mola gini. Romo weko in bene winyani andong ki treating an. Abi chang. Ki olobe kumi bene chang. Again ni eno tiki psychology mano gitiyu kwede. Panyang mola bene tiki guap chemicals moko panyang eno ni paromo claiming. But you know, those are my thoughts. Better. okay. For with an young and ben. Professor. Duane pe Yes, atamni look and get my doctor banyo kweli better wrong better psychological but iron deficiency is also a factor in viral diseases. Polkare daro now muguni benegin no iron gie ma bene konyo in antiviral interventions. Anano yam machon is Zimbabwe. Gin mano gin gitimu pi mon mano git pegitigi iron morom. Gerwago chumari muyembe nyo gin mo si mare ene mako nyal kirmo kene chigen now to to help with the iron deficiency manomo so iron deficiency is also a factor in viral replication enough iron the rate of viral replication is slightly reduced. But poleno to psychological get Dr. Banyo. Yes. Dr. Caesar Ramo Gaman me iron deficiency and no Ramo tell them of that. Yeah. Ini iter mabe. Kada mapate. Yeah. Thank you. Bemada. We're cheering you. Okay, man akibat sisi ukidi. Penya tiene
Kiluo ning or kileb actually and hepatitis. Waluo ni to a twin enter to a chin pull. Well, nero wajinium wakero tamo beticum hepatitis, the local virus, bakop bacover. Kanya twin. Thank you. So no near the 12 again, a lab me pajo to 12 ne, but cover yellow to 12 and twin doctor. Nying kagam nying tuo ma pari pe I leba choli. Don kitero ke ngo ma tuo mone ni gina kwidi mone ni kom kabedo I kom ngo ma gina ma kwidi mone ni balo. Eno miyo lok kitika loko ni umier ke tem chano nying tuo ma pari ki leba choli chinongo vocabulary ne tek mada magwak eno ni bene tij ma umiero ikin wa olo waneno ni wagine watimo pian kane ke bi puonjo dano miero ki puonj dano I yo mano ginyang kwede ikin gang. Yeah, tam enu membene anatiga lagani nadiri bena to be logo kingar mo igul university maybe ramo penyoge nying to hepatitis ke leba actually tingo. Good time, good no. Mo marbate get to let me pack. Yeah. Yeah, all right. What's your name? Atika wachiba. Yes. Atika wachiba. Nero na no tiete tuale no pa wera no merka tuale wek ngat eno no biro wan report direct ngene wek area white ko in comment wek da kwa no ko beru da ta no pa ba timu san so tuale ko ni je mu ke kwa ne go da pero Kita como European Yellow, Lagada Cordano. Okay, kono wanyama bay kunge. I'm taking email for Dr. Lamwara. So I go on an email. Okay. Thank you. What's your name? What's your name? And okay, Gamma, and then they were cat in there. Okay. Okay, man, comments ma akibat Mwaka Bosco Adanya. Thanks so much, Tarapaluo. I'm following you live from Lamour, particularly Padibe, with families and neighborhood. Before to Twala Cheba, and then you remember Ramengage Eno. Before. And then I came and we were la guana for queer. I'm the new member of Lanyut. Okay, man comments ma about Grace attack Piluba elects. That's why the Bible condemns sex before and outside the marriage for our protection. Sex is not casual at all. It is important, must be limited to one-on-one and exclusive now with disease. Yeah. Thank you. Yeah, man, comments by Grace Okot. Educate the young people about Googling out each prescribed medication and find out what it treats plus the side effects. I'm normally asked for the name and checked.
is the easiest way to help if they can't go to see doctors. And not all Google sites are reliable, so you also need to be careful. Yeah, I think that's what the person was trying to emphasize on. And government online and chamu kanu pe wenti karne data mi perta mai kon in kilagama kay nen Google mini man che kay pen data kom o tem clarify ke perta e pen down le worry me wa nen ngan mo kwanu ngej man en. Yeah, I think it's important as well. Kadiat ke mini in pir ke kene kadi prescribing yat chet bene googling when yang yat eno ne mengo and the side effect wa kar mo kene dan monya yat peging aduge me yat en ne bedening no to get a chang and what is the side effect on that me no bene nen Allah mo be pino kere kumikir yo ango mano mero ke konchi in bene neno pien yan mo kene aduge ne rom bedo right lo wa tuo mano tiene kidong gin ma dakta beno wajane pedong in ngar mane chet ne an ko ache Google ni nying tuone enene chera will yare you don't do that mire chet bad doctor prescribing yare enone then at your own time go and Google out what is the side effect of that medication. Dr. Caesar. You don't pay the and then, and most medication come with leaflets. My explaining pizza yap, what the side effects may Mirno America can ni ka garmo me yat me tuo man machine mero dakta ma chakano birdal ma tie ponye ikum tijine doc bene tiki dero ikit me nga chango tu ni ni Yeah. Better. Okay. Thank you. So this is from Paul Be. Mego Paul wajane apo la gama obiano kachel kima onga duju. Apo daktari achiel kachel ki panel me tar paluo pe yobman la chwejo med botu ngej makonyo wan before mego Paul Be. Thank you. Mana ake bad wakara George mawajane winye mamet mada man ono meno ngej ne gulu university tie kakwedo yedi local medicines mogo ma bikonyo dano ya nyim merjone dano ya nyim. Thank you Mego George. Man ake bad Facebook user mawajane apoe mada Jimmy mekelo wa dano wa matego me acholi doctors ki professor magitie ki ngech ki panels wa bene magitie ki ngech matego me miyo wa ngech me konyo wa kwo me loboni ruot med botu kwet wu ngech ruot med botu wa ngech en komeno wafoya. Mana ke bala mego Grace attack piluba Alex. All I know is chamongom lobo is a sign of iron deficiency. Nyongar mo mer ne kenyo. Ya man tutuale no tino matino mano put lucare pole no gi baulo eroni kitam ge no ge tigi gene iron deficient in primer no iron ki ingom mon mo yaaj bene mogo ba lobodo. Mega never change Malayan, mer Lobo bene ti chuin ti ju ker ma chuin gi yeter gi kadi bene te iu don
tie chere kom ngom pie chele kom pie muro ene I bao no chunya yimir ni bang atam gwa ko no ayam ni yemete komi ki lobo mu ken ma beru Kampala ne no gi charlo da ka charro ma ju mu ken beru atam gwa lobo kan ki chwale gi fut no ki tigi chuny me bang lobo eno ne peut-être que ken ka yu donc lobo ni ger ti chuny chinen chala en ayam ni no na ka komi ti chuny ter mi I medi lobo ni nen ti chetie yana ne andar ma pon pa po cho ko tu toale mon ki bao en ki tiang na chinen chal ti Mero pa man ye be dong ma come on kilo ten man gene cho mero chak ba na ben cha go eh pie mier ku bang no Thank you, Mama. ai ki dok ki tung ki ka wai ka la tien dok cham lo tu toal dok ki wa chi chuyo iyo pe konye na dok raj pa lo bo bene eh Around my name with Pamamini. Mary. Yes, go ahead. My second daughter, Carol, Uberoki iron deficiency. She every time mommy iracham beruka ngwe cham ngwe okong. Yeah, I was wondering thing all attentive ngwe cham every time. Did you another thing? Ma she feels very pale and tired. Yeah, tell about that. You know, it is very anemic. Iron not recommend. You don't give me a yard, give me a mera etira, but tablet venom, give me a being like ten material. You don't give my doctor advising and maybe come here from time to time. And I beetroot. You mean a bit of natural juice. But when a coin, madam, a meadow, the money I. No, the mammy marry me, but you look from iron. Okay, thank you, Joyce. So the next comment ma ask about Grace attack Piluba Alex wajane eating clay during pregnancy as well. Yes. Thank you. Grace attack Piluba Alex Benawajane most unhealthy craving imply deficiencies. Yeah. Thank you. Mego polbe wajane kibora nen chalo nang mo keken pe konyo ento mun aye wagodwan tele tingyo ki mun cham. I don't know. Again en tiga da gene cha lo me now polo gono now me Now, like tongue. gonna ye do Okay. yes yeah Yeah. Anytime mano kare. Thank you. yeah so ene kelo we give me comments more your neko bedini for chicken body measure comments me ka chenen puri ticking on can me mera chene cho comments wano kar me kwane pian video ene po no po kwanya ki YouTube ki Facebook ki Twitter po kwanya gi beru kenyo ma indiano ma kan me no kar win e fonye chika comment cho wano kar me gamne bene in the comment form kache mete now chawa do share ge chawa share umero no chawa me dollar doga dong bene umero wari de to wari dong bene but another thing queen me luo ti malo wachawa win duane ruanya ba duane pe wenye pe puri con ngwe cho cái đuôi cái ren lúa ạt cái gà che cái đuôi che che guam no do yo pe now ati o me lok mi arachuli atamo ya arachuli ma pole bere konyo ba konyo dam tu toal ki paju kuja chalo yang wan ke ne en wor ar ya de olo e kari ya chwa ya mone tie ki luone ya chwa por tel por chwa pat pe don dan ye mero la pipin ti war kar wa oro kwanyo mero go puro ti lo one o de ne ki pan twa ko ne e keno mero ya malaria ma tek ti do te bere pe wa ti pe
Mira ma ko ni nang ko ni nela tin a ka tu mana no bur ma liru ker comedy mero ya ti mo wi le tin wi ki pe wi ni da yi le di ando a ti or ya kun ya ti ke ti ko ma ka tu te ko pe mar la tin do ti ka do ne a tu ke a do ki we do ti ko pier ya ne be do te pe ka ma ti ma ya a Awal. Cái giấc nó có những quá tuan pa jo me ona ene ye chwin ga chia wan che to li kwa chi u ne o chi u ne chi bi ne o bi ne o ki li o ki ke ta tien mar ko na ona winyo ki kala tu chwin kala tu ya ni ya ma ara ne o ko nyo an tuan ya no ko nyo tuan ma pe wa no era ye ya chario bene tie internet tele wila pien or ya to water bene po or ya ki go ni awa ni lo palo gai bir wai mission pa dibe water bo ti no ni mi ti en ke ya chuli chi ko nyo watu twal pa jo ya chuli mo kan ti ma pe ki te ko twal ya ataw lok ma mego ya cara la yue gini la yue ma ke yue giti kal ma porti ni mero yak ma tek me to ma ka dar to ki rue ke i chang bere ya pala ya bere giti mo en ko ya ki ya mo ti ko ku ja ma ka dong ki mo ana ti ni wa ha ya to o ka do o no inde chang yo ma to ki ya ti ni mo bi wal pa do ku nego rose weko George ka rajo nyera ci Facebook ya ataw lok ma mego ti ka waje ne piere tek total anero botwa South Africa kan in a medical school tero doctor ma put kitiga puonja eni I think mwama biki a whole semester magitimo lokom indigenous knowledge malupe ki lok me chao tuo mano ngarache latin ma mer beru dakta wangano chero ponye kinmayam jowa machon kinmayam nudirwa timo kwede chibere naro give me there's a lot of attention ki resources menaro ni ngechini ni gikwedo giber ka tichie working nan ket mayen egini romo konyo ket me chao tuo kwede ere well nen wo bera wajo ni Gulu University tika kwedo bene kit yena chuli mo mayam machon ma pol ma indigenous knowledge mano wati kwede che gin ma mer tika yelo gi ena lok me funding menaro ni gin gi bedo ki jemi mano ram mu jemi igini ma begi kit me timo research ma mier kiragen tim kwede cha taw lok pa mego ni lok ma piere tek ma kan bene botwa ka Uganda our medical schools mier go nani gipuonyo lutero kit mayam no wan wa pen medicine po chake gi pot mono one traditional gene mo ken wayam gitigi yo mano ge chao ge tute kwere me chao tuo kan be ni yo na di crude barono tie kido mierwan wa building on indigenous knowledge egini kadwe igang kwan kama wan wo punye luterwa we gen go bet ki ngej enini pe go bet ki ngej eni kan go bet be ngi chui me kwedo ne we ngej enini ge med yen mo jal yen me malaria mo gini China kuja ino ngi kom yen mo go egini kwenini wangeyo keragino kwede atesamin ge wangeyo keragino kwede che yen mo kene tima pol
Tingej mo kere ti mapol mo no yang nyuduwa jumachon giti kwede mami manwa building on. Man piera tek tutual ma kiranera waje ni pa waje me chayo gin matie ento me wachi joini gi pegi kero no mierge medbot gi wagen gu tim jemi igini tuju ware katwero nyak nyige ana poe. Very well. Kero when away and then point Martin or Mabe Madama well better that Rio Madame Professor Tikin Wakan Jomokan Mate Mabena Coin well long may yat my pajo and now ma put Payawa Gero comments my but grace attack Piroba Alex Teo and years anemia and low vitamin D both cause severe exhaustion and dizziness common in women, especially during periods. If you feel tired, see your doctor. Any man Timmy Tambot on near water benwek no. Ukon ginga gan kay don yemani and cham can yellowy pengang ngome tima. Chawa do chero when I can match a girl naked ma put pia wa gyo kada polkare wa giri yo between yen matu wa Kenya iti dini mapapat na pa pe ye when ilo ni ngar siel te man ye ini like itung bor Kenya ke kere na ini ye kere peman wa mio talten but Dr. Alfred Banya matelo wa twin maji check wa when I can madol do chawa do chero kere maput pe yawo chera giro ne pe panelist pe ngarmo di exiting bet Kenya ka chenen lega to mo giro show wateke la pen madate pe wan pe ngarpo doctor wajuri no me ke Dr. Caesar Pian and Bishop Kolo jedong well leg anyway but walego wa la chwe cha pinian Martin kita jui meter wai tar peluo walego ni ibedi chwinywa dok wek phone Martin ma winyo dok ma wa gina tam ma wa lo weng umed ngechwa wek wa bed kingech mabejo me konyo jo ma ini keri nyimwa walego wa man ki nying in la chwech wa ka ini tamo pila chwech yo ma papat duju weng wa ilu tamwa wan tamwa Martin ni weng bori wa poyo be amen Piman dong kelewa ya gire ma yumatin in my berganen wa ya chara parna wa ya gire for chicken bot in kono ka chenani o may no video na kamo ikan non ka me subscribe YouTube channel wa ka che yumukan tie in beru na machel ikan joma no ngechman nani subscribing ke share bot yumukan wa ko beru ngechel ene bar Piman wa ju ja kamala wa ma ko ndaka cha dek manyen ke yum mo be Dr. Caesar, stay.